Nĩ gukoretwo no kunderu wa njanjo cia ciana thibitari-ini cia muingi na makiria mwana wa Naikuru, arwaru magicungiririo gwetha njanjo ici thibitari-ini cia andu kiumbe, undu uria ukumithitio ni thirikari ya kaunti ino na njira nene. Njanjo ici ikoragwo ikirigiriria ciana hari kunyitwo ni mirimu ngurani ta homa ya mahuri, na kuona riu itire thibitari-ini cia muingi, ciana ici ciri ugwati-ini munene wa kunyitwo ni mirimu ino. Tukusaidika kwa huo msaada. Tumeahidiwa tukuje baada ya wiki kama 2 hivi ama 3. Tungeomba serikali yetu ya Nakuru iweze kutusaidia sana, na pia serikali kuu tuweze kupata matibabu ambayo yanatufaa sisi kama binadamu. Murugamiriri wa manathi kaunti-ini ino Virginia Njenga na uria urugamiriire utungata wa kuheana njanjo augite merika kwamukira ndawa cia njanjo mweri wa 9 mwaka muhituku. Oho niongereire ati thina uyu ukoretwo ukigumira thibitari ciothe cia muingi bururi-ini, indi to kaunti ya Naikuru ihutitio ni thina uyu. Shortage that is countrywide, si hapa Nakuru peke yake. So the whole country we don't have measles, rubella, and we don't have TB. The shortage started earlier in around September. So we had some sub-counties which didn't have and others had. So what we did is we were able to redistribute what we had. Like Joro had quite a number of supply, Kurisoi, but Naivasha and PGH or Nakuru Central did not have. Kuringana na Virginia, ruhonge rwa UNICEF ni ruratanywo gukorwo rukihurana na thina uyu wa njanjo. Thirikari yathie na mbere na kugonderera hari gutwara njanjo ici thibitari-ini. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.